Hej, dragi moji, evo nas ponovo u našem dobrom izdanju, starom izdanju. Danas želim da hajde da kažem, pozborimo o nečem što pa možda neće biti baš ono što očekujete. Dakle, zašto po mom mišljenju mislim da je fake it till you make it možda najgora mantra koju možete da slijedite. Ja stvarno znam da ovo zvuči kontraverzno, jer svugdje oko nas čujemo glumi dok ne porasteš, glumi dok ne postaneš, ponašaj se kao da već jesi ono što želiš da budiš i tako dalje i tako dalje. Mislim da tu svako kogod se bavi biznisom i želi da kreira ti isti, može da svugdje, znači bukvalno iskače iz friždera. Ali evo što sam ja primijetila i kod sebe i naravno kod žena sa kojim radim, ta priča o glumljenju, znači ajde da kažem glumatanju, ona vas nekako drži u zamci. I danas ću vam objasniti zašto mislim da je to tako i šta možete da radite umjesto toga. Shodno tome sjedite, uzmite šoljicu kafe ili čaja, šta god već pijete i smjestite se udobno i da pričam na tu temu. Dakle, hajde budemo potpuno iskreni. Prije nego što krenem da podijelim sa vama, naravno i moju priču, moje neko iskustvo. Vi znate da ja sve pričam iskustveno. Ja sam, kada sam počela sa svojim biznisom, dakle tu već, vi znate da imam nekoliko godina, dakle više od online, više od 15 godina, mislila sam bukvalno da moram da znam sve, da moram da izgledam kao da imam odgovore na sva pitanja. I sjećam se jednog razgovora sa jednim potencijalnim klijentom, znači to je bio onaj Discovery call, i ona me pitaš nešto što jednostavno nisam znala i umjesto da kažem ne znam, bukvalno ja sam rekla ok, mogu da se informišem, to nije nešto u mom kontekstu zato što zaista i nije bilo, ali sam tu primijetila nešto čudno. Što više sam, ajde da kažemo, glumila da znam, to sam se gore osjećala, kao da živim neki dupli život. Ja mislim da se većina nas može negdje možda i da poistovjeti sa istim. Moj najveći uvid je i bio taj što mi je palo na pamet da možda problem nije tu što ne znam dovoljno, možda je problem što se pretvaram da znam više nego što znam. Znači, ili s druge strane se pravimo se manje nego što smo možda nego što jesmo. Možda smo veći nego što mislimo da jesmo. Nadam se da razumijete što hoću time da kažem. Jer prosto jedno i prirodno objašnjenje jeste to da jer svako, znači, šta se zapravo i dešava kada glumimo i kada smo u tom nekom modu, vaš mozak non stop radi prekovremeno. Mora da pamti šta ste rekli, da pazi da se ne uhvati, tako reći, da odražava tu sliku. I to je na neke duge staze stvarno može da iscrpi. Znači i ljudi to nekako, kako da kažem, to ljudi osjeti. Ovo što stvarno, evo zašto zaista mislim da ova mantra ne funkcioniše. Prva stvar jeste da ljudi osjeti kada glumite. Ne znam kako, ali osjeti. Dakle, to je energija, to je energetski, ali ja naravno kao osoba koja se i time i bavi, kao i kroz reiki, kroz jogu i tako dalje, tako da tačno se osjeti ta energija. I možda je tu kažem opet način kako govorite, možda u energiji, kao što već pomenuh, ali ta neka, da kažemo, napetost se prenosi. Druga stvar jeste kada glumite da znate nešto što ne znate, ne učite tu, što je najbitniji fokus učenja. Zato što se znači, vi ste zapravo tu fokusirani na to da sakrijete neznanje umjesto da ga ispravite. I tu dolazimo do još jednih stvari, a to je možda i negdje i najbolnija, kada stalno glumimo i kada se stalno vodimo tu mantrom, počinjemo da se osjećamo kao da smo lažov, kao da lažemo, kao da vas tipa neko može razotkriti. Mislim da je to jedan grozan osjećaj. Kažem vam, ja sam to zaista brzo prevazišla zato što sam shvatila da ne mogu uvijek sve da znam, ne mogu da imam na sve odgovore. To je ok, to je proces. Tu ja rastem sa tobom, sa vama u zajednicu, u grupama mojim, u programama, na konsultacijama, na coachinzima i tako dalje. I ono što već rekao, što sam ja shvatila, možda je problem u tome što pogrešno razumijemo što znači biti spreman.
Mislimo da biti spreman znači znati sve unaprijed, ali možda biti spreman znači biti spreman da učim dok radim. To je ono što sam malo prije rekla, da smo spremni da se fokusiram na to da mi rastemo zajedno sa vama. Kogod se bavi i želi da se bavi poslom, znači da daje svoj doprinos u ovom svijetu i da negdje raste, znači ključ je u tome da smo mi u procesu i da rastemo zajedno sa našim ženama koje podržavamo ili ne znam koja god da je vaša niša. Umjesto, bukvalno, praktično je vrlo jednostavno. Umjesto da kažem ja ne znam kako to radim, odnosno ajde obrnu, znači da idemo od toga da ja znam kako to radim, a ne znam, mogu da kažem ja učim kako to da radim i evo šta sam iz toga svega naučila. Recimo kao što ja ovdje na svom podcastu na mrežama dijelim svoje iskustva, znači ja mogu da imam ne znam koliko certifikata, što naravno imam, ali o tome ne želim edukacije, ja to zaista nije mi je naravno prioritet u nekim drugom kontekstu, ali mi nije sad prioritet. Prioritet mi je da kroz svoje iskustva da ti osjetiš moju energiju i da ti vidiš da ja zapravo sam živjela i bila na mjestu gdje si ti sada i tačno znam kako se osjećaš u tim određenim oblastima tvog života. I to je zapravo nije glumljenje. Dakle, to je stvarno jedna iskrenost sa moje strane, jedna iskrenost sa tvoje strane u samom tom procesu. Dakle, šta je prosto za mene bilo jednostavnije da se ne vodim to kao fake it till you make it, to mi je tako nekako nikad mi nije leglo, iskreno da vam kažem. Prvi korak je uvijek da budemo iskrene u tome gdje smo u svom procesu. Umjesto da kažemo ono, tipa ja sam ekspert za, ne znam, ja za fitness ili šta god, ja se ovim bavim i evo što sam naučila. Ono, upravo što sam malo prije rekla, sam proces. I ono što je najbitnije negdje kada ne znate nešto, pitajte otvoreno, otvorite, znači neće vas niko manje cijeniti zato što učite. Suprotno, moje mišljenje jeste da ljudi vole kada vide da neko raste pred njihovim očima. Znači tu stvarno uvijek možemo da ja uvijek ću rado pomenuti naravno Janu Bučeć, gdje sam ja od njenog prvog videa do sada gledala transformaciju žene i nikad nisam rekla da ona ne zna šta priča, nikad nisam rekla da ona ne znam, neko prosto sam bila sa njom zajedno u procesu i ona je rasla sa nama, svi koji je prati i tako dalje. Znači, navela sam sad jedan samo primjer. I također je vrlo bitno da se fokusiramo se na to da budemo najbolja verzija sebe danas, a ne na to da izgleda kao neka buduća verzija sebe. Znači, i da se nekako da zna da je ovako lakše. Znači, kad si iskrena o tome šta znate, a šta ne, ne morate da pamtite, ne morate da se bojite da vas neko, ne znam, ne uhvati u nekoj laži, ne morate da se hvatate time da, to sam i pisala skoro na Instagramu, copy-paste varijanta. Ne možete vi biti neko drugi, to se osjeti, to je prosto, prosto morate biti baš iskreni, ne morate da pamtite neke stvari koje nisu vaše, koje ne dolaze iz vaše energije, vaše aure, vaše autentičnosti. I ono što je negdje zaključak svega toga, da možeš da rasteš u javnosti, možeš da učiš dok radiš. To ja konstantno radim, mi koji se bavimo sobom i koji se bavimo radom sa ljudima, odnosno sa bilo ko, znači razmjena, tako reći, te energije, stvarno rastemo u tom procesu i negdje ljudi tada će zbog toga negdje više te poštovati, a ne manje. I to je stvarno jedna možda misao gdje mislimo da ako mi sve znamo, mi smo Bogom dani i sve znamo, ali nije tačno, niko nije rođen, a svi znamo dobro izreku što kažu, učiš, pa opet umriš nenaučen, tako da u tom smislu neće niko osjećivati ako ti sad bukvalno ne znaš cijelu verziju neke oblasti kojom se baviš, nego je to proces. Ti kad otvoriš sebi proces i kada radiš na tome, onda se nekako otvori i sva vrata. Znači moraš bukvalno da ispoštuješ sebe, prvenstveno da se ne forsiraš da budeš neko drugi, da zanemariš sebe u tom putu. Možda je stvarno vrijeme da prestanemo da se pretvaramo da imamo sve odgovore i da počnemo da budemo iskreni o tome da ih tražimo.
I naravno, sam zaključak da sljedeće nedelje budete nježni prema sebi, prokrastate.